Durante la visita del news team na dam de tulungatong, un bata el atrakanamon para relatar el problema di ilang mga estudyante que takeda allí na sitio 3 Tabucan. Este si Vince Ongchua, un estudyante na elementarya. Asigun kunele, ta supri ele y monton pa mga bata que ta entre eskwela kay por causa no hay asigun sila fuente donde pasa cada vez grande el agua na rio. Ala na ano pa na hanging bridge pero binlehos hindi kita pwede pasa kay ano mabiento. Halos 40 bata yan dito pwede pasa aki. Ta kami na pa sila mas de 5 kilometro para na kamino de tulungatong. I antes ginda na main road ay pasapa sigun sila un diutay hanging bridge. Maskin delikaw, ta krosa lang syempre sila. Pwede lang ginda na di ila eskwela. Si pwede man, dali lang maskin, pasada ali para pwede lang pasaba mga estudyante. Pero kumigo, hindi to pwede pasali. Na, pagkalaya man si Ara, kay may teacher no kay repair namin tita na absent, tas ko naman suspended. Taruga el bata, que ojalá uy el disoy pedido por el amor del otro pa maga igual con el estudiante, el alcalde Ben Climaco, para si puede construir maskin diutay fuente, para hindi mas sila ay supri, y pone peligro el vida a mediante una grande avenida que tacore na grande rio alina menciono barangay. Si Mambeng, si pwede lang, maskin po nilang tupo ko aki, poko puente yan sinakabar, si pwede as bridge, para pwede pa sa mga bata, alya tres bilog lang munta pwede pa sa, aki manada man tapasa, hindi ta pwede pa sa si avenida. Si Vincent un bata lang si Abla, pero na su edad, abierto el de suyo ojos y pensamiento na cosa ele tamira maga dificultad na de ila komunidad. Noning Antonio, Dateline, Zamboanga.